malam depan takunin. Serang. Walay lah serang. Kenapa? Lumayan takunin. Bos izin nih ke Rizky. Mati mana jalan. Kenapa? Izin nih ke Rizky. Oh, Rizky. Jalan terus. Ambil tadi itu belok kiri. Oh, makasih, Gos. Nah. Ya, yang gitu nih orang lumayan tuh. Kan orang itu mau pintar, mau pintar. Kadini lah kamu. Oh, berarti aku mau pintar terus ini. Baru kadini bin kamu. Apa? A few moments later. Jadi ya bin ya. Katanya orang ini minerai aja kok. Buah. Jadi marah kemel. Yang ada anak kemul nih ya. Iya, coba kamu pintar tuh nah lah dogen. Main Mobile Legends tuh ngolong-ngolong. Lah anak itu tahu jalannya yuk nanti. Bos izin nih ke Rizky. Mati mana jalan. Kenapa? Izin nih ke Rizky. Oh, Rizky. Jalan terus. Ambil tadi itu belok kiri. Wadah bakat ngulung-ngulung punya makan kepala. Ya, adik ketegalin aku nih. Jamai. Bah, pasti ulu kau kejadian ini. Pindo lu kayak di lemari itu. Ada angpang kena karmu pala apa?